May Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po yung kaya kayong talasuyo, Justin Dizon. Arani na po, reng mga regular balita ngayon Huwebes, September 21, 2023. Didinan lang show cause order, manibad keng Comelec, deng 63 kandidato para keng barangay at SK Elections 2023, keni po keng Central Luzon. Inampang na ning DILG ing 6-month suspension order kang San Simon Mayor JP Punsalan at Vice Mayor Daning Santos at 4 pang miyembro ning Sangguniang Bayan. Mera kapya king metong operasyon ning PNP-CIDG ing lalaki amang ating aso king Candaba. May rescue naman king crime scene ning atlong aspin. Martial law victim king Angeles City tatakot bipasibaywan ning pamanabusuan niyang panahon ning batas militar. At malungkot pong balita kabalen, kaya muna po biyeng Kapampangan Cultural Advocate ay Francis Busti. Kabalen, inampang na po ng DILG ing 6-month suspension order kang San Simon Mayor JP Punsalan at 5 pang miyembro ning Sangguniang Bayan. Dapat pong punsalan kaya po kanong yapila ing milyaring suspension order kini pong ombudsman. Pakibalwan tayo po ing latest keng Balen ning San Simon kang Paulo G. Santos. Kuyang Paulo, kumusta yung maging sitwasyon? Keng San Simon, Pampanga na dinikita mo at sula ring supporters ng Mayor Punsalan kabang paninayan itang suspension order ay baba na ring DILG. Mayor JP, kumusta ako po? Burimi pong pakibalwan. Ini pong ombudsman tao ay ombudsman Samuel Martinez niwal pa ng June 23. At kaya nga asaksihan tamong senaryo, tagalang ketang unang interview tamong ang Mayor JP Punsalan, makasadya ng tanggapan itang suspension order upin bandang mga alas 2, alas 3 nung yung magkamali, niluwan naman itang metong legal opinion ay kuwanan kayang legal counsel kini namang Comelec at pang naman kini pisasabihan ko Justin na exemption o kitang section 2261 ng Omnibus Election Code nung simple lamang gross negligence at ating pagusang suspension kasong administratibo ano dapat may patupad kita lalang na naging Comelec ban at masitang interpretasyon ng legal counsel ng Mayor JP buriring iapilay at medinan malino. Pero bandang alas 4, alas 5 na kung Justin, dinatanggawan din legal counsel ng Department of the Interior and Local Government at inisplikadang mas salese kang Mayor JP Punsalan nung nanula pinipit kang dokumento in-anticipate na just makapalyan technical is that question na suspended later kining point hectare isasabihan kitang regulato ng itang pamagsalese kitang classification. Paulo G. kaya po ka-detalyado. Paulo G, balikan da ka po tang bagyan may kaka-problema ya mo kaya kang audio. Probably kaya kang internet connection kabalen magbalik tamo po dakal pa pamagbalik ning Balen at balita.
Magbalik na po yung Balen at Balita. Balikan tayo po Paulo G. Santos live po. Kiniking Balening San Simon, Pampanga. Koyang Paulo, pasibaywan mo itang kaya kang binanggit nandin Meritum Ining na po suspension nun, order suspension nandinggat order pa na po na dinake na o inampang na kang Mayor JP Punsalan at karengaliwa pang opisyalis. Muna po, babigay po yung Maya Peldo, kareng kakatamong kareng kaya katamong kabalen at kabang paninayan de ining order naning ombudsman order naning ombudsman through the ining suspension order and then ang Mayor JP Punsalan, kang Vice Mayor dating Santos at po karening liwapang miyembro naning SD ning sanggunian naning San Simon at tuto ketang purmero tamong pamitalamitam kang Mayor JP Punsalan igit tamo na tanggap na itang implementation o itang mismong suspension at pananayanan na mo na for signature niya mo tutusin ita kon Justin mga pandang alas 2 alas 3 datang naman kanini itang akwanan ng legal opinion ning kayang legal counsel kening legal division ning COMELEC and then nung mapalyari tayong ipas naging kaya katamong screen kon Justin karin may galiwaing atmosphere ketang Office of the Mayor at igita mo binasa niya pagkakatamo Mayor JP Punsalan na buridang pagmatulid ko Justin lalam na ning Omnibus Election Code katang Section 261 na oras panauna ning election period o itangaw sandang ban na retang simple misconduct, suspension kareng local official na atin yang merito kayang pakitunguan na tanggapan na suspension na kay exempted nya ketang panwala na bayo la padatang rening legal counsel na ning Department of the Interior and Local Government o DILG Pampanga question na nini uling kapanwala na exempted ja iya dapat mipatupad ini mupin kon Justin king pamag-explica na naman ning katamong provincial director Mayra Moral Soriano ning DILG Pampanga sinabi na at bakit na pa king news team na kumpleto dokumentado kon Justin na pirmado ning COMELEC Chairman George Erwin M. Garcia ining exemption ay ikwara at makasunod japin ining exemption na amanwanda na talagang ma-implement yung penalty of suspension against the local official na kayabe ay Mayor Abunjo JP Punsalan. Pinetong-metong ko na lang ba? Antang klaro na. Vice Mayor Ramonel Dading Santos, Mark Pineda Macapagal, Irene Bagtas David, Irene D. Dagdag, Randel Bondok, Ratchibald Simbulan Basilio, Alec Sevic Vergara. At king pamanisplika ng PD Soriano kon Justin taga ng ni-post siya king kalibu king ega na ganang opisina na ning local government ning San Simon na ma-implement niya taga na ita at kilalanan bilang acting mayor itang pinaka-senior na ning SD ay Ryan Velasquez na magsilbi niya dapat bukas maganta ning inisplika kon Justin at pakiramdaman tayo itang party na ning kayang amano ay PD Mayra Moral Soriano. Ayan. Duty bound kami to implement this order. After all, yung central office upon receipt ng order from the ombudsman seek the clearance from the COMELEC. It was forwarded to COMELEC on September 4 and we received the clearance on September 13 sa central office. So yun, central office ay forwarded said the clearance saka yung implementation order galing sa ombudsman sa regional office. Pagkaklaro lang ho, yung clearance na yun galing ho ng COMELEC o DILG? COMELEC. So may clearance ho tayo? Yeah, signed by Commissioner Garcia. Hindi ko alam kung wala na yun. So klaro ho na talagang kahit bound pa po siya ng election ban kung tawagin, implemented ho dahil may clearance from COMELEC Chair, Commissioner Garcia, George Garcia. Ma'am, kung sakaling
hindi ho siya tumalima, mag-opisina pa rin. Dalawa ho mayor dito. Ganun ba yan? Ang syempre yung I will let our legal officer answer it. Pero syempre as dim implemented na po sa amin ito. Sino ang mag-a-assume, ma'am, for the record? Yung kanilang highest ranking councilor na Ryan Viray, yun, SB member Ryan Viray. May oath-taking ceremony pa ba yan? May ganun pa ba? Wala na. Sa pag-ganyan. Wala naman, pero nasa kanya naman na yun. Sa amin yung after this, hindi na namin, kumbaga jurisdiction kung ano man yung gagawin nila. Okay. Thank you, ma'am. Salamat po. Paulo G, itang sasabihan mo nan din at sasabihan ng Mayor JP Punsalan, itang legal opinion, Nara, na bounded by the election ban. Kaya ma-implementa rening administrative cases, simple administrative cases, o ning anaping PD kay PD Soriano ning DILG Pampanga may clear kay mismong COMELEC at accepted ita malyari ang i-implement. Nano kanya ning tutukin na kanong gawan na suspended Mayor JP Punsalan bang ilaban ing kayang sitwasyon? Kung Justin, yabi ning kain pasyag na natin na pauli na nitong ikwara mo namang legal opinion kang Attorney Maria Norita Tarango Kasingal, yung Director 4 ng Legal Division. At yung tutunay ni Juan Justin balo mo, kaya mo naman yung nakapirma kitang exemption. May grant ng chairman o COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Nya mo pin, ganing interpretasyon ng Mayor JP Punsalan, kitang technicalities, posible pang kaya, posible pang manalakaran at in kayang postura, bukas ka no, kung kumonsultaya pang mas malalam karening kayang abogado, baka kanitang lawen ing bayat na ning ebidensya na bibitbitana. Dapat kung Justin, kung kakatamo naman pamanyaw at dokumento nung makanano yakalipit itang exemption na ikwara at may grant din, king isplika na ng DILG, piadyan minita. Anya, intutunan ko Justin, alwa mo yung San Simon, yung menikwang exemption, kening balena ning Clarin Bohol, ayan, makatalukiya mo naman kening pilwal exemption order na ning COMELEC. Ining lugal mo naman kening Camarines Sur, ampo pang Tabuk Kalinga. Yapin la rening makahadane kening exemption ginrat na ning COMELEC kon Justin. Open get ang initial talk tamo kang Mayor JP bayo yung makuking munisipyo, although ala napin taga ng gamit ka rin ng Mayor sasabihan na lawen na kanu bukas nung sakaling nanuitang sabihan ning kayang legal counsel nung sakaling manatili kasi kung wala na pinirman itang ni-receive itang implementation anya nung mag-opisina sabihanan ding mag-opisina bukas lumbya pa mo rin kanu bukas pero king amano na ning DILG taga nang ing dapat ng ipwesto bukas yapi na Ryan Viray Velasquez. Hindi naman ning amano na kon Justin ning acting mayor ay Velasquez. Acting Mayor Ryan Viray Velasquez ketipuking San Simon. Muna po, yung pong DILG, dinina na ako pong, pepa-receive na po, ini pong karelang suspension na. Malino ya po keni, na ing kiyakatamo pong COMELEC, ang pong DILG, na ka-receive ko, pwede pong papagobranan na ako po as a acting mayor. So, at siya po keni, receive ko ne, at asahan nyo po, karing kabalan ko, gawan ko po yung nagyo ko.
Paulo G, burita nga balon siguro para ring kay Balwandaran di kay katamo talapan albe. Ining suspension order ng Mayor JP pangpilani ni kasi niyang 2021. Balutamo tin mo namang linwal at nanoy maging sangkan nanitang simple misconduct maging kaso na at nung ka rin may desisyon yung ombudsman na guilty. Kung Justin, nung atatandaan ng itang storya mo kay San Simon, na kining agricultural area, ating bigla na akong sinunput industrial by nature rin kayang business. Itang mumunadang nireklamo na bala mo manyilab yung goma. At ita, kung Justin, itang proseso na nitang reclassification na ning kayang gabud, kini yung area na ning barangay San Miguel yan. At ito to, at siya mo naman kayong libutad na ning Marangle. Mupin kitang compliance na kitang ECC, ang gana kitang reclassification na ning kayang gabon, kung Justin, may kapag-comply naman iti. At subaybayan tayo mo naman kitang panahon ng Mayora Wong na may stop operation niya ini, uling sinitate kitang kayang nature na ning business at karetang mapilan na sinuwatan na kayang violation keng environment. Mupin, kung Justin, ketaping proseso na may kulangan na papel at may proseso yung mabilis itang reclassification as industrial, yapin niya itang merit na nitang case o ba't mitinan niyang suspension in mayor. Ang poparetang mapilan pang miyembro na ng SD. At yung panwala naman Mayor JP Punsalan, kitang panig na, kung Justin, itang criminal case, itang criminal aspect, may dismiss ita. At ining administrative case, yapin in isisilbing ni 6 bulan. Kaya pala reming mapilan na opisyal ning San Simon. At kikantaya mo naman, kumusta warit ang industriyang ita, operational ya bang nasabihan na kaya katamo, operational ne, at may kapag-comply ne, kitang kakulangan ng dokumento. Kung Justin. Siguro pakiramdaman tayo naman yung pasyag ng Mayor JP Punsalan dikil kining isyong iti. Mayor, na kailangan niya talagang ma-implement. Totoo kailangan ng orders. But they cannot argue or decide kailangan pong seek higher authorities for this question of law. No? Kasi ating pupunta talaga na napipakit ko kayo and I ask the opinion of my lawyers not to receive suspension orders. No? Yun po ang sinasabi ng aking mga abogado. Yan po kabalayaning pasyag ng Mayor JP Punsalan na yung may suspendi pong Mayor Keti King San Simon, Pampanga. Paulo G, dakala salamat. King kekang balita. Kaya naman pong aliwang balita, arakap de puring pulis inke balita na mataderong aso, keng balay na puning Candaba, Pampanga, pauli na puning complaint ay inampang na ning Animal Kingdom Foundation. Idakene kaya katamo pong Koyang Paulo G. Santos ing detalye ning balitang iyan. Ano po yan? Ayun, nag-uso din ako. Mag-umpisa king surveillance hanggang naking mismong aldona ning entrapment operation, makadokumento king video footage in coordination ng Animal Kingdom Foundation Incorporated king PNP Criminal Investigation and Detection Group of CIDG Pampanga ing pangarakap na ning meto nga mataderong aso king barangay Dulong Ilog Candaba. Mga pulis kami, huwag kang papalag. Oo nga, magdadamit lang ako. Upo ka dyan. Along karkas ning aso ing ikit daring operating team king Antimong Dog Slaughterhouse suking sular na ning suspect ay Richard Perez. May rescue no man nga lupang aso. May concern naman dito
na ikaw ay talagang nangangaso. Hindi po nangangaso. Hindi, matagal na. Kilalang kilala ka dito. Di ba, not. Opo. Oo, matagal ka na. Hindi kami pupunta dito na hindi kami Hindi nga, alam mong bawal. Nakakalala yun. Oo. Bakit hindi mo kilala? Bakit mo binigyan? Kung hindi ka talagang nangangaso dito. Hindi po ako nangangaso, nag-aayante lang po ng mga baby. Ala naman kanong kabalo-balo king malalyaring pangangat at aso king kayang sa sakupang barangay ing kapitan ay Romeo de la Cruz. Honestly speaking po, sir, hindi ko po alam yan. At ako naman, dahil pet lover po ako, talagang ina-advise ko po yung mga kabarangay ko. Nagagalit nga po ako, sir, pag may nakikita akong mga taong nananakit sa mga hayop eh. Kung maaari, ipagbawal nila sapagkat ito'y talagang pinagbabawal ng batas. So kung meron man sanang mga hayop na nakikita niyong pagala at walang tumatangkilik sa kanila, sana okay lang na i-adapt ninyo, alagaan ninyo, pero para patayin yung mga hayop ay sana huwag naman. May mga buhay din naman yung mga hayop. Midaluma nemang kasong violation king Animal Welfare Act ing meraka pa suspect. Ito yung paglabag po sa Republic Act in 631 po yung tinatawag na Animal Welfare Act po. Yung suspect po ipansamantala po nandito po sa ating opisina po dito po sa Pampanga Provincial Field Unit po ng CIDG. Samantala, balaos neman kanu ing Animal Kingdom Foundation king pamagbante bang mituk ng neing pamagabuso kareng hayop. Makasadyala naman kanung mag-rescue kareng mga paboren na aso ang pumpusa kareng bisang sumaup. Malyari lang munta king karelang Facebook page. Ako yung kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalan. Kabalen, ako pumama ko magbalik ya, ing balen at balita.
Magbalik niya po ing balen at balita. Penabili na po ning National Police Commission o NAPOLCOM Region 3. Ayala po dapat madedestino ding pulis king lugal nung nukalila po ating kamag-anak kakandidato king barangay at sangguniang kabataan elections. Paralan niya kanini bang makasigurong maging patas la ding uniform personnel king karelang obra. Ay ni po yung report. Maragula papildeng pulis bang asigurong maging masalese ing daratang nga barangay at sangguniang kabataan elections 2023. May nalakad nung checkpoint deniking mialiwang lugal manibat anyang megumpisaying election period anyang August 28. Kaya be naman kareng dapat dang talukyan deng pulis ing pamaglage malino signages kareng checkpoint at ing plain view inspection kareng lalabas sa sakin. Eya mo naman kano dapat madedestino ing meto nga pulis king barangay nung nokarin ating niyang kamag-anak kandidato king eleksyon. Mali sa mga ganyang election period, ang trabaho namin, ang duty namin, imo-monitor namin yung mga checkpoint, kasama rin yon. But nagsasubmit sila sa amin ng mga ginagawa nilang deployment. Kasi sabi nga natin, nasa ano din yun PNP ang nag-determine, halimbawa kasi may mga kamag-anak, di ba? Talaga naman for transparency, dapat wala doon yung pulis. Kasi siyempre, magkakaroon din siya ng influence doon sa mangyayaring eleksyon. Agpangkan Direktor Julieta Rañeses ning National Police Commission o NAPOLCOM Region 3, migit lang 12,000 deng uniform personnel ng PNP Keti Central Luzon ang makatutok king BSKE 2023. 1,000 plus yung ating uniform personnel dito meron tayong sinasabi nila ng mga hotspot, di ba? But hindi pa nila dinadivulge kung ano-ano yon, madami yon. Pero tiwala naman kami dito kay RD Hidalgo na talagang gagawin niya ang lahat ng paraan para maging tahimik, payapa ang mangyayaring barangay election. Bangkanitang makasiguro lang makataluki ring pulis keng election rules and regulation, mika reorientation la kanureni agpangkang Rañeses. Orientation, kung ano yung mga dapat at hindi dapat nila gawin para hindi na sila makasuhan if ever. Alam na nila kung saan sila pupwesto, alam nila kung ano yung gagawin nila. Kasi sabi nga natin, hindi sa lahat ng oras alam mo kung ano yung ginagawa mo. So, para maiwasan yon, talagang binibrief na sila ano ang dapat at hindi dapat. Samantala, basiking datos ning PNP, miras nung 2,800 na pulis keng mabilog bangsa, reng mere syapol, uling atin lang kamag-anak kandidato, nung no ka rin la, minunang makadeploy. Ako yung kaya kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Kaya ngaliwa naman pong balita self-demolition. Ini po ing pakisabi da ring residente king Barangay Anunas, Angeles City. Nung alano kano talaga ngakarapat king magaganap demolition king karelang lugal. Ngayon pong Huwebes, September 21. Pasibayo ang makibalita ing CLTV 36 News Team. King pamagbante da po ring apektadong residente king gagawang pamamakod ning Clark Hill Properties Corporation king 73 hectares sa Gabon. At keti disan niya po ing pamagumpisa ning pamanibag kareng amanuandang commercial areas. O nagagpangpuk ang Charmaine Pangilinan ing Barangay Secretary at meto mo naman kareng apektadong residente may bulagala kanu. Ring mapilan karela uling pati mapilang tuknangan kanu kaya bedang dinemolish. Samantala, minuna ng may balita yung amano ng Attorney Henner Endona, yung legal counsel ng Clark Hills Property Corporation, amika Supreme Court decision, banuang 2013 pa, king kasong 1997 pa, mi sampa. May nikwano man kanong go signal, iba't kang Presidential Commission for Urban Poor, at may mediation mo naman, yung local government, king execution ng demolition writ. Kaya di pong kaya, mig-meeting lamo naman po di Angeles City Mayor Pogi Lazatin at Oscar Toralba, yung presidente na po ng Clark Hills, ay niya mo pong September 15. Kaya ni Api sabi na pamumalaw sing demolition karen pong bale. Pasibaywan kaya po, pumalaw sing demolition karen pong bale hanggang alaya pang development timeline na papakit keng city government ing mesabing real estate company.
Kaya memo rin po kanang Pisabiandari Mayor Pogi ating pamuntok ng Clark Hills, yung posible pong pamanyali ng city government kareng Gabun, pitatalarandang bale reng me Mario at itapong relocation dareng Memalen, Ibiena ng Clark Hills. Pakiramdaman tayo po yung pasyag ng Charmaine Pangilinan, metong po kareng apektadong residente at barangay secretary. Base po ketang sinabi da po ni Mayor, impeki sabi da po kanu karening private owner po na mag-demolish po ngayon is status quo tamo po, and then ating pong 5 commercial area na lasakanda. Kalupan na po, kaya ben na po ining laundry na lalasakanda. Uning bakit po ngayon, pati po rening residential area, apektado la po. Kalupan na po itang mumuna ka rin ma'am, piglasak da na po gate, ang po pong kay. Ngayon makisabi la po rin tao na mag-self-demolish na lamo kasi may biglala rin po. And then ini pong laundry area po ngayon atin niya pong staff na manoknangan po ken. Na po dininan dalang sulat. Or aso, pusa, makuna kayo ken. Kasi ma-demolish siya yan. Di sana po, pero kaya na, dininan dala pong information. Ita mo naman po yung anyaran da rin tao. And then, ita po, makisabi kaya po, sana kung payagan da kaya man po, emi po balo nung masakit or ano po, dinantala po sana due process din ng tao. Kasi yung anyaran damo po rin ng tao, na dinala pong kasagutan ketang question doon, na ketang due process pin po, ila mismo makola po nung talagang may asambot nila. Uning naman po illegal settlers din ng tao, at nila pong tatal na naklo. Kabalen, ako po mama ko, magbalik ya, ing balen at balita.
Magbalik po ing balen at balita sa saing Singapureng motorista ing sirasirang portion ng San Jose, San Fernando, Santo Domingo Road. Uling pong delikado na kanong dalanan ini. Ay ni po yung report. Mig message sa king CLTV 36 News Facebook page ng Metro Concerned Citizen, ban kanitang ireklamo yung sirasirang dalan king Purok 5, Barangay San Jose, Panlumacan, syudad ng San Fernando, Pampanga. Kaya naman peksa dyan nening kaya katamong news team ngayon Miyerkules, September 21, ang misabing lugar malapit king lalamtera na ng North Luzon Expressway. Kenny diesel ang portion na ng San Fernando, San Jose, Santo Domingo Road asa pakulkul at maburak. Delikado ya sir ba na makabigla kami na ngayon mag-slide ang pong magkaigin eh. Makakarog na yung gay, dalanan da ka rin truck ang pong kay sulpitin gay, tsaka mo ba nung malalam yung pong kay. Malibat niya po yan, makakanitaya pa yan eh. Sinasirahin talaga, hindi mo bago. Kaya mong sigadong mesiyay sa kayo, pagawa. Ito mo, maragul niya ba previous ito. Magaming panakitan mo. Kaya pong alwa. Hindi nga alwa, wala na mo pong akarapan. Kahit makasel mo rin po kasi karne. No choice na, tiyan na. Bukod yung delikado yaking sirasirang dalan para ka rin magbiyahe, atin niya naman kanong epekto ini ka rin business establishments king lugal. Kasi pin po, pakakalalila po rin dadalan kening sa ken, no? Alidala po pakabilis din sa ken, do. Although, pag po ating lumal truck kening kaya kaming bodega, maninaya pa pong malambat kayo ni bayo ya po makadalan. Kasi po, lapin po makapagpabilis din sa ken kasi po, keng dalan na baku-baku po ngayon eh. May katago na mo rin kano natin bito motor as sinopandang tambing din karelan talaga pag-obra. Opo, manta po kayo din pong boy mi kayo nga tiyong manakit. So pandala po, bakanta po, milakoya po kagading sakin. Kasi po pag alim nila sinopan, madagol na naman pong kahit aking traffic, ang po pa pong habala ka rin magaral, lalo na po ding magaral pag abak maranon makanta po. Agpang naman kang Engineer Rodolfo David, ipamuntok na ning Maintenance Division ng DPWH Region 3. Pakisabihan diya kanuing ng tatalang kindalan bantang magawa yang agad. Bali, tangkakatamong San Fernando, San Jose, Santo Domingo Road. Bali, mga yan, gaya palwalik ng Mexico yan eh. At sila kayong jurisdiction na ng Pampanga first. Pero early ko mo masyadong gabi, report anong halimbawa ating labang project ang makapropose ka rin o walila. Pero may itong mong pwede kong sabi kayo, kay bata mo po kayong pagsalita ngayon eh. May sabi kami ng Pampanga first, call nila attention para bangan ito, adyang itang maintenance na ito or nung nano man makaibig kaming exact action na makapropose kitang lugar na ito. Yakoy kaya kayong talasuyo, JM De Jesus, ating pusong makabalen. Kingalawang balita, balaos no pong kikilalanan ng San Fernando LGU, ing South dareng may yaliwang sektor, bang misubong niya po ing tourism industry king syudad. Yan pang ng JM De Jesus kaya katamo, ing detalye ning balitang yan. Ito pong pandemic na balata mo, imposiblita ng alagpasan. And yet, here we are 3 years after, we are thriving at akakita mo na mamasensutan na po ulit kaya katamong tourism industry ne. Patuloy po sana na adyang nano pa yung data nga pagsubok kaya katamo, maging tamo pong resilient, masikanalog. Uling basat abe-abe tamo, ala tamo pong pagsubok na ali alagpasan. Ining maging pasyag ng Pretzel Olalia Faustino ay pamuntok ng Arts, Culture and Tourism Council ng siyudad ng San Fernando king Mera Pata Tourism Star Awards 2023. May daw ng aktibidad at ego ng daring mayayaliwang stakeholders king Heroes Hall ng siyudad anyang Miyerkules, September 20. Ing Tourism Star Awards ang papang stakeholders day tamo kay king siyudad San Fernando metro ngayang pamagkilala ka rin kaya katamong miyayaliwang tourism stakeholders malibat keng pribado ang pampublikong sektor na ning turismo uling nung alalo rin yung stakeholders tamo ay maging makanita ka biye ang pangkasanting ing turismo keng kaya katamong syudad at alimo ing keng syudad no na ing tourism industry keng kaya katamong probinsya mo naman. May di na lang galal ding mahigit 180 awardees king anam kategorya.
Apin din ring DOT-accredited tourism-related establishments, tourism statistics excellence, most participative tourism frontliners, child-safe tourism establishments, barangay tourism program champions, 10 partner orgs. Kaya bayang CLTV 36 karang kilala daki may sabing okasyon. Kilagyo na po ng Laos Group Company sa po ng CLTV 36. Pasalamat kami po kay City Government of San Fernando, kay pong Galala Binyeyo. Asahan nyo po, taglos-taglos kami na akayabeyo. Baka nitan lalo ya pang minono in kultura ang po turismo na ning syudad San Fernando. Metong yakanukin 10-point agenda ng pamagobyerno ng Mayor Vilma Caluwag ipamagpasikan king tourism sector. Naging aktibo ang syudad sa mga meetings, plannings, collaborations, at exchange of ideas towards one goal. And that is to keep San Fernando's tourism brand alive. Katuwang namin kayo sa mga malakihang aktibidad, gaya ng taunang Giant Lantern Festival, Fiestang Fernandino, Kaganapan at Malyaldom. Yako po yung kaya kayong talasuyo, JM De Jesus, ating pusong makabalen. Kingaluwang balita, ang gaman po ngenit at pamuring pamilya ang pong individual ding magluksa at mantun na kaluguran kembie. Pauli na po ning Marshalo. Antimo po yung pamilya ng Carlos Tayag, Ibat Angeles City. Metong karing libo-libong mewala. Pakiramdaman tayo po yung karelang kwento. Pagmasisyon niyang yan ng Webes, September 21, hingi ka-50 metong anibersaryo ng pangadeklara ng martial law. Banuang 1972, anyang patupad niya ng dating presidente at diktadora Ferdinand Marcos Sr. kay mabilog ka Pilipinas ing batas militar. Base king datos ng Amnesty International Task Force Detainees Philippines, mabot laking magit 3,000 ng may dokumento amete lalam ng batas militar ng Marcos Sr. Alos 35,000 lareng may torture, 77 lareng may dukot at alinalinto pa, habang 70,000 lareng may kulong. King kabuuan, minabot lang may 107,000 ding primary victims ng human rights violation king panahon ng martial law. At bistaman may ng kapit ng siglo ing milabas, manibat anyang patupad de ing batas militar, pamurin kanu milalako kareng biktima ng human rights violations ing sakit akarelang dinanas. Metong ni Karela inig tayag, ing kapatid na ning Benedictine mo kay Carlos Tayag, aante mong desaparecidos o retang dinukod da at ena pasibayong ikit. You join not the real rebels or activists, no? He was just a social activist, and he called themselves Christian social students, no? And he was the chairman of the Student Christian Movement. It was a movement with a religious dimension. And yet he was targeted as one of the rebels, so he was abducted sometime in 1976. And witnesses say he was abducted or kidnapped by armed people. When you say armed people, balo mo na kanita, military. No? They are not in uniform. They were not in uniform. Kinuwento ng tayag nung makanano na epento na ng karelang pamilya ing may walarang kapatid. For how many days, how many weeks and months, my parents and I went from camp to camp. Minta kami Camp Crame, minta kami Fort Bonifacio, minta kami Camp Bagong Diwa, and all these camps to look for him. Everybody denied na he was in those camps. And so we just gave up. Until now, he's still missing. Kapamilya taning Republic Act 1036 o Martial Law Compensation Act, may di na lang monetary reparation ditayog, pauli ng milyari kayang kayang kapatid. Sumangid na niti, ala pamurin kanong katumbasing sakit akarelang denasan keng gamat ng diktador ay Marcos Sr. I am thankful that Congressman Lagman sponsored a bill which became a law compensating
the victims of martial law, but that money did not come from government, it came from the funds seized by the Philippine government from the Marcoses. I'd rather have him here alive. Sayang na rin talento dahil those yung generation da, may Voltaire Garcia, IC Lagman, and all those people, they were very bright people. Sayang. It was those generation of young leaders. Ala na, may wala sayang. Now we have sons of politicians who have taken over. May itong yaing lagyo ng Carlos Tayag karang makatatak yung bantayog ng mga bayani king Quezon City. At Tunes sana kanuking 80 anyos si Tayag nung may walaan niyang martial law. Kaya naman pakisabi ning kayang kapatid. Please, do not forget us. Do not forget those years. Puro kayo TikTok no? Anyway, in your TikTok sessions, please mag-research naman kayo on what really happened. But don't be swayed by revisions. Right now, they are revising our history books to somehow soften the effects of martial law. So don't be fooled by those moves. Mag-research kayo, go to the Bantayog ng Bayani, read all about these people who gave their blood, literally, their lives, para to fight tyranny. And I'm afraid it's being restored. They call this the Marcos Restoration. And I'm afraid it's happening. So only you young people, only you can stop it. Ako, Inke kayong talasuyo, Liana Kanilaw, ating pusong makabalin. May nikwaya pong majority votes king Kongreso ing House Bill 6933. Magmunikal ang gawan niyang Christmas capital ning Pilipinas ing Pampanga. Agpangpuking principal author ay Pampanga 3rd District Representative at Senior Deputy Speaker Don Gonzales lakwas na pong pasiknangan ning mesabing titulo ing tourism industry kaya tipuking lalawigan. Mamalitaya po, Paulo G. Santos. Tutupin na panandamane ing Pasko ti Pampanga kadugpanan ning Bermats. Apurmero pa mo ning Setyembre, akit mo na ring magtindang bibingka ampong puto bumbong kareng patio ampong kingdalan. Sasalaya naman ang timo ing Jose Abad Santos Avenue o sa pauli da ring pakapwestong magtindang parul. Emo naman Setyembre mababating ing Piaglon kareng balang balen pangaras ning Pasko. Antimo ing Giant Lantern Festival ning San Fernando. Ring balen keng Minalin, Sarsuela at Aliwapang Pialben, keng Santa Rita, at ing Lubenas, king Bacolod, Angeles at Magalang. Mapilan lang mo reti, kareng dakal pang sangkan, nung bakit masaya taga na ing Paskong Kapampangan. Anya dapa iya kanung Mayawos Christmas Capital of the Philippines, ingge katamong probinsya base king House Bill number 6933, as sinulat ng Pampanga 3rd District Representative Aurelio Don Gonzales. Di pasar na itiking third and final reading anyang Lunes, September 18 kay bat na ning menikuang 250 votes. May itong kinaisip ko na uling anyang panahon na ito, tumunta ka king Pascuan Village, although intutugtog ka rin, puro lang pantang pabasko. Punta ka rin, duburt ka rin, ating kakanin, ating gana-gana, pasyalan. So, yapin, inaisip ko pilang kongreso, siguro, baka pangalo kongreso yan na paniking ipafile sa Christmas Capital of the Philippines, Singapore. Sa lugar no ka rin nagagawang parol, pero sabi ko ini aliwaya ing Pasko Kapampangan, uling at yukin yung Paskuan Village. Mamagasa ni Manny Gonzales na manikwayang suporta ing kayang susubong nga batas king Senado. Palagi ko naman mo ma-controversial yung pisasabihan na yan. At yan naman pareya ka rin na Pilipino. Yung Pasko, talagang pagsebahan, Aldo, di ba? Pinatakin, mover na everyday, na talagang kita mo, Pilipino talagang. Palagi ako susuportala at suportala nga
Kaya beta booking babo. Siguradong sikan kanu ing tourism industry kay ni Pampanga oras na i-aproba niya yung batas uling medina niyang annual funding iti kapamilatanan ng Department of Tourism at nasa na mo naman kanu nining lakwas i-promote ing culinary traditions king probinsya. Dumalan niya king DOT, balo mo naman pagbangan yung tourism, di ba? Baka dito approval tayong tourism lalo. Tinglalagin sa Pampangan. Lalo na akasabi kaya katamong secretary ng Kadap, Secretary Frasco. Ano ka rin very supportive niya, kaya bigay niya sawa na as city speaker, susuportahan niya yung katamong panukalang kalas. Samantala, netong muna man ordinansa bangkaritang lakwas midinang proteksyon ng Giant Lantern Festival ing susubong tangheni keng sangguniang panlunsod ng San Fernando. Agpangkang City Tourism and Investment Promotion Officer Ching Pangilinan, Pening Munane, ning karelang opisina, ing pamanigaral para kay may sabing ordinansa. Nasantingan kasi king Giant Lantern Festival, uling talagang tradisyon tayo bilang Kapampangan, pang bilang Fernandino, may git metong aralan na banwan na ing milabas at suya pa mo rin ng kakatamong festival. Anunwari mo pin bilang karagdagang proteksyon king kakatang festival, banta talagang mamamatein ni at mamatdaing sulunan ng ligligang parol, kailangan adinan tayang makanining klaseng proteksyon king kapamilatanan ng metong ordinansa para lalo yung misulong ikakatamong ligligang parol or Giant Lantern Festival. Ako yung kayo tulasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong Makabalet. Malungkot pong balita, Kabalen, metene po king edad 46. Ngayon pong Aldoning Webis, September 21, ing metong po karing misusulong keng panga Makabalen, ang pong Kapampangan historian ay Lord Francis Musni. Kasalungsungan niyang makaburol keng Good Shepherd Memorial Chapel, siyudad ng San Fernando, Musni. May kilala ya po, pauli ning binyenang masabal ang pong lugod keng kulturang Kapampangan at ing kayang pamangambul keng Amanong Siswan. Banduang 2022, anyang medina niyang galal, ang timong Most Outstanding Kapampangan Awardee for Culture. Pero bayo pa po iti, migsilbiya bilang Historical and Heritage Consultant and Archivist of the Juan D. Nepomuceno Center for Kapampangan Studies at part-time instructor po ng Kapampangan History, Language and Culture keng Holy Angel University. Migsilbiya rin po ang timong Consultant to the Arts, Culture and Tourism keng Kapitolyo at miyembro niya naman po ng Pampanga Tourism Board. Habang megobra naman po ang tibong Clerk of Court keng Municipal Trial Courts in Ketipu San Fernando. Musnin king lagyo na po ng CLTV 36. Duduang mi po yung taos pusong pamakirame kareng pamilya ang pong kakalugura ng Sir Francis Musni. Apin po rin ng mga regular balitang kinalap ng kakatamong news team. Lagyo na po ng mabilog ang CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po yung kayong talasuyo, Justin Dizon, ating pusong Makabalen.